Шубашкарда ял хужалық ярмарке етірі. Онда республикри хужалық сем хайзен товары бебалаштарас телеубе тутлы эрнегун пужарова худшынжеш. Тедімлене ашкагай, шулы чогыт, чавашен шаншыне сортлы евыш хунавесем. Тада шаклабамрам мен бұл не пернеште Шигина Кубайкина вырнашит седишкерджа. Чичик сем, евыш сем. Ял хужалық рагларны ыты продукция тутлы эрнегун пужарура илме булать. Она паян паремыш хуш Шубашкарда иртереше. Шавделевбе ял хужалық предприятие сем свое родное цифры лабамне худшынза регистрация иртмеле булно. Ундан везем шагында ярмаркына келеше. Хуратада еплі хурлығана бірлештеріне шене сұртсен хунавезем, кужа тәрлі тәспейлер деген чечексем, помидор тада ыты жимыш калжизем, кыбыклы пыллы квас юрадаганзем, мели лотус ялгужалық кооператива хадырлене товара хабыла заижынашы. Хамырлар союзтеріне жеміш сенчен тоны салатсым судат бір бәйін. Бірвеш хамырлар союзтереп бір. Ак, шак кубыста сенчен, бірін қайран шагымбе хелебе хамыр чываш халығы вали, юнашар район валим тоже, юнашар регион валим тоже. Салат тыват бір салат, хояр тыварлап бір яблоки, үйші деп бір пичке сенче. Рашири ялгужалық ярмаркезіне эрнегунзерен утмолуды регионда иртереші. Халыға келішу дегенде бір кажал игивиче площадкара, игивиче заводра, кашын эрнегун, шак площадка занеші терзі бұғашын. Каран фермузене келішу декун алашын, адаланса, бізден шутне үстермеде бұлай. Кашын гипермаркет умне жагымек ярмаркезем дұзылартмы бұжылар мұрдық. Вара бізден беде урықчыл хебе галашма бұлай. Эллары предприятин директорын Шуме Наталья Партасова ялгужалық ярмаркене хозин паданчила бамра ергелес шуғужа тюрех ырланы не білдерет. Фермерзен адаланове кужуменче. Тем дерля бачимешпе товар базавындарза завод ишчинезен хулара бурнаганзен коммуне тупма булдар дештет. Свое родное деген площадка бурне. Онда пойдем теп продукцию дузелеген хужалық сен бурде регистрациялене же площадкара. Онда да гырзелме булать, но бір бұрындан терес пакет формировать туза азадас кезен перехулары площадка кирлі. Хыжалы шулдалық вешечен іште терзара пұрбулды. Эрнегларым Валерий Гена Кубайкина, Павел Иритков.